Episode of Higher GC News. Mema Wibia Aquaba. Hadia later than hot news and qua era medi Bremo. Anunti so we subscribe to channel idea Bomodia say ube subscribe. The way I say ube click a subscribe button. Now a belly notification. We understand video for free be uploaded. When the first person out what's a ebeka a video. I feel we are now like video and give us a thumbs up now fee. Share ba wo foforo so da when you be here na wo hu ensemo a ekoso Ghana memwa afi yem hwe ye ensemo aba beto yep no so momenti ye yes hansem ye ekosi ensemo ya beto ja momenti enti de ekoso yi momenti what do other power tell me na omobo na wo no okofa enkura we na bi mo because akoja 50 years what do we about 60 years and power Sisifiano. That's not get power. Bible said me yakura na kasa sa yakura ba me pe nese me kasa panyi sem pe fo mo people mo pe fo o mo sele na o mo kasa na o mo nya wuntumi ne o mo ne nkura no o de mo ye no ya Kennedy onya 38% no and no ye MPP na to aba onya 38 no and I was the whole Ghana at to aba so also 38.2 no. That means Canada sabi half of Ghana to about man no we 38 you know. Yeah, also the whole Ghana to about 38.2 no. Na say Machidada only hope for ya over to MPP for. Na say Machidada only hope for you na say say ya only you for you only kunkunte. Kunkunte na we dey Njẹ́ sẹ́ ọmọ mu banche mu no ndé timi yẹ ẹni banche dada so ndé timi yẹ ẹna NPP ba power sẹ́ fẹ́ ọmọ ba yẹ no ẹna Eugene fúnra mi sẹ́ bonsu yẹsi ẹ̀yàn ẹwọ Jubilee House ẹna mi kọ́ ní nkyẹn mi kọ́ wọ́sí yẹsi ẹ̀mfa kabiti work ẹwọ́ nyinaa ẹ̀ma o nti kọ́ napọ̀ họ sáàmì ọ̀nà yẹ chief of staff ọ̀nà àtẹ̀nso nti ọmọ yẹ deputy chief of staff nti mi nkọ́ ọmọ họ. Nti me call you were fair to say Japo Abu me call and chair me cause you just say anything remember na adma see anything or so Mr. Bonzu but admano oba me pama na obia ni minute je opa ni my obi bi kwa na sebio se obi na se me na wona o di adma bi ebe ma me na ebi kwa sama yo boni kwa o de man ka tu rek ze bi adman kwa ebi adman no eni ho na se de okajen se adman no e wo ba wo for ma na obia ni die nti wo patch se o ile na medana se na me so pa fra bu no sebi o minister no debusa no hon na me so ye me ko bo onua na wo edis news amane se me ko unia ho na me ko sabe na onua so madam fo ko ka je say adade unya ye anya me de so onu ebebusa no so bubusa no o fa ino je ya hwe ba bia ye hwe ase no ansore ansesa ye nantia enye bu ha enkona aye achete mpanfo se me se MPP be ya omo mpanfo ni nyamba sabio o ma pani jo mama okọ ya what menya oboba chire be brand ni mpanyinfo no a onu omunyina eba back ya omunyina be sold mu a sami obe omampanyin no the MPP ni mu a omuchia bi say Mr. President Fred Gusitano omunyina ta ba back na nkomono mu no wo bowudin se emire bi wo hwa na yudia hin friend se wo mra na wo kɔ no so no ne koye okoduru ye no na wode sempa ne bɔ ne se ayi presidency wo nkonya ne ade ade on so de nkonya de usane ho a wukowu nkonya papapa eco furniture wukowu eti ade de nyina mawo enti ko deputy chief of staff abuginapo ne kwa ne ho na wokwa na de wo ka kire na ko okoduru ho mukoduru ho na sambe ne siye na radio kwenya kese na ode amame ne me bra fenyi ka Mr. George Otibo so ka no no kre I think 2016 mo no from 2015-2016 Mr. George Otibo so na of finance ye group a ye Juma Volta region and part of the Eastern region and Greater Accra
enti ye adwuma pa ma ne so party nani through Mr. George Otibonso enti ye wie ye na ye win ye no ye no binom ne nya kwenya se ye ne president be ye adwuma e wo Jubilee House enti ebuho na omoto nsa se niema access e wo Jubilee House no mbegnya professional carpenter obetimi abeji ayeye ne nyina enti ye call His Excellency the president the former president ho ema omode ema UG ahi enti me na me di na chia because ye na ya liaison officers e wo Jubilee House ena ye call no enti no president no omfa adwuma ne ma George animanim ya because omuhia say omobeye niema e wo Jubilee House or say be all the offices will start operation to come to operationalize enti no ye call ne hodo na omaye direction say yenko hu deputy chief of staff na efi assess so say ye call na in charge no eye Abu Jinapo nti ye run the office na Mr. George Otibonso tenin sasanga all channel with love happiness ena ni dimina wan channel nti omaya konwa say yentena say o start say o kasa na Abu kachire ne say o say me ba jo me ba o ye wura Otibonso chia no one just so like what tenin inside ena okay say you can sit hey okay say you can sit no media me man high and I'm eating say because meaning so a deputy chief of staff to me man that respect no and I eating say from there no be say no ye na nye rapenyi debate na uti ni obekasa obeka iti ho na o start ye kasa no and o ka say ene de we hu na no so ne de aba na ne de aba na fe na wa recognize na obi anim ne de enti no o ka sa no si o enye bibia na adwuma ne wunti and not repeat the same thing wa man that kind of love not to send your watch no do no enti no eba ne sa no ba penyi bo ne onu ye penyi oje tumu e ma ye kasa sorry ko no se ye beti nka ye call ye fi ho no fiti that day na betu and say bia ne na different administration aba ye beti nka so this our contract na man ne dia Yawura George Otibonso eye businessman na yene no entwetwe enkomo eja me mo chia no pay amedie na wo te say brabadu Ebenezer Dori Abedu ni ami wedi maba wo nchen me hu video bi a call round na wo chiechire mu se 2017 minisa wo ka wo mo a wo mo boa MPP sika fam niema fam obi eyenanim sem ye boy Yawura George Otibonso a wonim se wo MPP no aba pa ye mfa sika ne mra oba yi wo de aboa wo mo ba ya ye se wo mbeje wo ka wa hunu ka ne biemu e ba ne sen kwa mbacho ene o ta mam kakra na mo wata ma papa okay e say ka se se bia ya nwa ni oti ya nti ni onti so o hu ase kire sa ne te enti am bi say o ta mam kakra dia na me hu de we a me ya tie na me hu de we a bra bacho me what time wadawruma okay nyedi kan o se me ya pipinim ba de tem ka sa ne se medical chair tabi o tie fo nyina na mo mu nya so ehia afenko betwe na afisa bra na nyina ti odomni ahoni mu ami na de dikan no me ejedi mboti ofi asante mampon ejedi mboti ena beba me ho beka je me se bozu bra me be boa MPP eye former general secretary ejedi mboti samle na o ti dansumai no ena bi poku mo me ka se o nyina ewu ansana o mo di BMS abeka ho ana Dr. Sefo Disuba ya Dr. Sabi bae o mo nyana na me ni akora na me wo mu ana me she o mate BMS aso no Afrikumawu o ko Afrikumawu enti na that o here some people na BMS office na me ni obi opoku itimi ko na ko meeting ansana kupo bapa wa 1999 yako ya golden tulip me na me ne kupo dan rocha ajeni boaten ye fene se elu mama ena na table head 1999 ansana kupo bapa wa bapa wa ye first ya ko ma no e fene se BMS afi
me dey 1 million na minimum MPs no na ekoye friends party ma kofo e wo BMSF the first year wo buy first party e ma no me ka free by this me akwa so na me mpanyimfo no na e sha se e admo e bo MPP after na me be so ma bi after editor o team full soldiers o say oni ska o sponsor ma no me kwaji office o tata no ma full soldiers and me go for secretary the secretary na kwa doctor wo ife say Cape Coast University ife Savannah and me man secretary and Francis Ebu eso no kan obi enti o mu ana e ko fa abankwa ye boa so ka Petros no former treasurer for MPP CCI abankwa ye boa o pa mo pro na musa no ye wa abankwa ye boa former treasurer yes o mu nyara e beto me na sponsor o mu ye bibia na office na ayeketwa me sabaji bi wo national police depot no opposite communication university no opposite wo ma omo so say that turn it about at down and me say me air conditions be ye bibia until party no come because na bagman no nyina me media me to nyina ba omo the ko bia no omo bo nyina na media wow so fa no show bia me sha see am di fra meba eso na me nyina so e smart you on te say na na ya omko bu edan na nsema na me nyina na adadi yes sir obi say atamenka o wudi o by the first day me do ni fie me ko san no office in kunya nyina e bu su kan jawo yewa akantampia minka ni dem the office in konya ko san nyina ko san nyina no office na e wo president chefe wow apo ni ma ya ma MPP o nurses ene nkura bi eba so o fa tumi so mo say o mu ade de don pon be ya ene o mo fi asie apo ni de mi ka be yan say de te be full soldiers be mo say na me na me o mo patron na sa na payment ka mu nya e be ka o me na me sponsor o mo ene Dr. Sefo Dumo o de say bibi ni Francis Ebu on the pay or life ne busa no Safo Adu no hospital no there's a my Tommy car Benz S550 but so free better fin and when I'm talk car no but talk car na car no board into no me say me prepare one na my duty and see Francis Ebu eba me fie and so oba me fie no kasa petrol na car si am so afi na mato na afi na me prepare ko duty also petrol na what party say atna yenya ke ma yes that ma fa e ka me be busa say sa bia wo ye sa de nyina wo pe office ma wo mo na wo yese na wo yese nyina no na de no wo mo ye ma wo no o mo ye ma me ba na papa no e je no bote na me chene ni munyam okay so papa no na say o prima pon me se fa de prima pon the way oba me chen e de ma me ebu say me nta na chi na say na di ma no so ntina de ko ta obi achi a da bia open kunimde ma woni akro on fa down form ma woni akro enu nti na me yesa nsa me hwe emba ono so nanimu wa se na post na e de ma no nanimu kwa se e ka aje ni mbo se aka mampon nyina ba se aje ni mbo se fen se nanimu ba enmunyam a e ka asante mampon nyina so and until that the Mubibia, let them meet my ayabona as a me boano. It's not make us be about you know, the car is gonna also Sadia Mampako, customs now airport. No, now, with my I do to that, I'm a man, say Petron or what to talk about me. I'm so say, with my men or what the call, you know, so maybe 1.3 something. Until I'm me prepare some Makokutia. Also, or Fako, and your Fakoe. Or Fakoe, not me call wiki, me free you could ban or the bar say, a buy 1.350. I'm so, maybe the call in the sun of James Adia Macan in Sio. Then me ready, never could you. Also, or what I was say or more beam. After me call take it by a call the Canoa, the call a car, a bon auction.
Ah, me car makofa ba obon ocean na sabre na MPP aba mu ohu eyi abe na MPP na aba mu wo de me car be si de si nyina kiro na MPP na aba mu ya hu say yes sabi o wanya bia ma wasi awe ta bon ko no afa de ba ne say atabu ya radio so what am me friend John Bodu na John Bodu yana secretary na me friend John Bodu say John e dey because na e ba bonti a e yen mguase nti kwa be na e be fa so say o say dey asem na me kan nya kire no say o ka me say America kana me bo iri pani din e kire no sa ni pa no sabio na o efikasi e wo Jubilee House na wani na national security work in the power office Brigade na John Bodu enemy call ne ho national security office Brigade stadium ho ye call na ye ko tu ura no na John Bodu kanya say miura George Otibosu kan ni see no tia bia na mintia na faka na ma George na George Otibosu bia na chese o ma on osia kwam obi kura dadada ono afa kan na pe no ama ma bono afa kokoti kwa so abono wo sia ma no wow say wono ye adwuma wo national security nti mi John Bodu upa fe John Bodu ne busa no na pas ma be bia me boni pe di na no obusa me boa de no kwa obo no nti mi John Bodu kwa na say John Bodu ka say kwa mi ni pa mo say nti 1.3 something no na oni pa na ko tia 2000 na mo de car abo no sha ma no ni pa mo say mi ko tia 1.3 something for duty mo na mo bono sha ko bono 82000 amo ni pa na wo ya ma ewo friend say Brigade wo na chese John Bodu ka say no sada mo fa Otibosu ka ma no tia mo siga ma emamo boy no say ogwede ho nti the 1 week am John Bodu sa ko obi e ko wa say ogwede ho ka no na ya dia o ma me opa ma ntra apa yini me lo ka say after na o de ka S5 na e be ma me a ya me nanim after na me afa and she say adibo horse say no amafo e di ya obi na say amafo amfa ma bonte ma wo de MPP fo oni aye ni nyachwo mo ya omo tini ensa o ma genda kan me Otibosu me wa NDC pa na ka NDC me ya di o mo ne ke de NDC be ye me ama me o wi asa be ba ye no wonim say eni pa no yiri fi national security ko ye deputy chief of staff say ni pa no yes wow that's a show yeah ma papa o wi a na mo sa de pa o na sa abesisi ye oh but up to now me S550 no me san ko me sika to attache hey ni na ma pa ba obi ba pa Francis Asiam nyina Francis Asiam pa denta o be pa nyina me fie ana papa me fie no da me fie me ye o mu nyina be ku fie no o mu nyina di o ba busa madam asoba yere o ba o de na ba yeah sabi me kan fa ma bo mo MPP ya na MPP for so na o mo bubu mi dan o so na o mo say dia so o mo nya sa de na be ka no sabi o be ka o mo discuss this ya na o mo yere no mo man na be so MPP ana no mo man na be so MPP e bia samre no o mo de o mo yere no mo nyina ko gu abuchiri nti e bia sabi o bia o nya hwe no na afi e ko da se e ko to kuru oba ya ko bento ma no e ko koto aba ma ye na sa de nyame no se e bitwam e bi se papa je hia bone enya hwe ne ka ne ma MPP o mo dia yemi a opan ni me ka tewa o se ba fem o se ba fem o papa na ai mame musa we sa dan na wo ko bubugu ye no eno wo sema ko sisei ba jo court na nti adipa be tu maba amen e bi se sabi o
maame no ya ope first lady edia wanya ni no ono ankasa opana shine ho punishment odi man ho eso se wono se biwo se kwame me ni me my wrong ana makusi e dan ba ko 10 e wo water ase so ana be se ka ope first lady edi kwa ntino wo de bi ya be to nchen now one bibi ama wo say yes obi kwa kuma wo de be che no na wo de kan say o fie wi ya na o go dey abonten na o fie mpo what sabio what do you mean say o fie na o say o president first lady bia e jama yakopon na papa na o first lady wo be do jina na o ma wo bia akobu wo stop IGP police for na o mo gaadi bia me da no e ma wo nua no e two mission in some ankoji police permit ankoji bibia through bibia anaju 1 o'clock okobu number ko ba ko 10 egu form na okobu number ko na obetimi de dakope bubu dan no na o de nansa na beti na nansa na da omanim twe omo nansa no obetimi na one day bubu dan no na nansa o de besire da omanim na sa ne mani na no the MPP one chance and sua ne be free NDC pontem on papa na che NDC for omo do omo NDC for omo come on kwame say because me kan ya omo ma kan say bia na for any ko say me ka ai afa yem fa vi chef you o shete maybe na MPP ba power say for omo ba ye no na Eugene fu me say bonsu yesi nyawo Jubilee House na me call nche me call o say o yesi en fact kabiti work wa nyina emaw nti ko na po o sabe ono chief of staff oni asenso nti o me deputy chief of staff nti me call mo nti me call you of say Japo abu me call nche me ka say o you just say nti na adwuma si ni si osio nse bonzu pacho adwuma no oba me pama na obia ni mi die o fa ni mayo bibi kura na sebio se obi na se me na wona o di adwuma bi ebe ma me na e bi kura se mayo boni kura o de man ka tu re bi adwuma kura e bi adwuma no eni ho na se de o ka jense adwuma no o ba o pama me na obia ni die nti wo patch say okayire na medana say na me so pa fra bu no sabi o minister no debusa no hon na me so ye me ko bo onua na wo edis news amane say me ko unia ho na me ko sabe na unia so madam fo ko ka je say adade unia ye anya me de no so onu ebebusa no me so bubusa no o fa ino je ya hwe ba ya hwe ase no I'm sorry, I'm saying Nantia. And never do her and Connor. I yet I can pay for. Never say MPP be out. Almost friend paying for number. Sabio. My paying your mama. Or call ya what man ya or Bobet bread in paying for now. Or no, about back. Yeah, or when you have a sold more. Somebody or obey or my paying. The MPP for him almost service. Mr. President. Fred Gusitano Munina Tamba back. Now, one or say, oh, you are him. Never back free more Uncle Pepper and the cow. Babu and Mountain that's all. Babu Mount Yansan, Babu Mountain, dear. And she is sending me, dear. You see how much the EPP down for you. Papa, you know, I mean, before the Kakasabia, no, and your papa, but baby, I feel my sucker can say. What to baby? And now you can after was a brand idea, my way in a mountain call. Me, I mean, Yakito, Bujina, who could do just a humanity or man farm out. No, bear in Libya. Why not, dear? A boy, make also a young one of the choir. Mene, let's speak to me and a choir. Your friend Robert Pittipu. Opa, more friend and Robert. I hope I so. Now, be able to answer me, Castle, my boy, Dino, but I could have called me, John Board, women, women, and a
ebuonim ono tipo no bon ene post abedi ni sem no na ono ya bra mana ba pa wana sa na ono ka kire me wo say NDC ni be ka sem we Debbie come on and see na NDC no nya me pede omo tsia no awa ma so ya fa nko ba bia ya ko ba power wo tie no nyum mo bo hu fo aja now o kwa chese papa no sebi o de pa na eba hwe do eba power tani ma na o mo bo na wo no akofa enkura we na bi mo akoja 60 years what do we about 60 years and eba power 60 no eba power Bible said me yakura na kasa sa yakura ba me yepe ne se me kasa panyini se panyifo mo epi mo panyifo o mo sore na o mo kasa na o mo nya wutumi ne o mo ne nkura no o de mo ye no ya Kennedy onya 38% no na ne ye MPP na to aba onya 38 no and also the whole Ghana to aba o mo to aba no so on so nya 38.2 no. That means Kennedy sabi half of Ghana to about man no we 38 you know. Yeah, also the whole Ghana to about 38.2 no. Na say Bachidada only hope for ya over to MPP for. Na say Bachidada only hope for we na say say ya only you for any you kunkunte. Kunkunte na we ye. Nje say omo Bachidada no ndetimi ye e Bachidada so ndetimi ye. Eti banchemu no obani woni wan na banchira nso ne wan me tuma before omko to aba ma say enipa na ye to aba ma no what the Muslim or the Christian for ama people aba power na Muslim for so show love ama Kennedy say Kennedy with the TV station radio station and my say the biara yamna some way me ka sem panche Muslim for na ye nane ye team mount that nti mo se vo na mo chia mo gonna be omo to e ba mi e to ba ko be onya 0 be onya 2 na Muslim de bi be ka wa e trophy nke fra bonten ame de me ka ni wo a wo pe frame na ka de wo pe me ba de obi so odum nya sam de me ka bia obeti ase obi aso timi mfrew obeti ase ana ba ka say e for say so omo nya sa ya nima pise performance said you yankoyi nipa grassroots for say pe we say we president say ya for we mra president ne yene ne ma wo me say grassroots for so mo do so pa nso o nya ifuju ni mo ade yan say president say for we mra papa wo say for we mra that time na twam na opani sa de see young of course na ya ko to abana ministers MPs omo nyina ko di for akwachi na Kennedy bu chinchima homa no kra e be friend grassroots for na after Kennedy by people na wo pese bia sabi obi wo mse mo no de o meka na ene ya adwuma tam na twam enti se no se obi to waka se ya fo mra tam na onya no mo sia de NDC boy no na ebetuma bo wo mo I see papa nti ya kwon ne kwakwa sa na woka yantra na yan ni enwie nana nana na meti former MP bi nso de ho wono wa ye former MP dawo nana mami sam fa no na me sam de be dan so ye former mi wa me sam akwa aba na yenwie wadaroma hello abajo mo na so aha eti ni sese no efutu bɛyi ɛna wodi man panifo me so o mate committee kura wo mo hwede ntia party ne elusu ye ana atete apansam abepim wei ɛne wo experience wo kura no a wo bo a party no because me yem kura hyeme wabɔ safo adu wabɔ ye we agedi mboaten wabɔ wei no wabɔ wei abankwan mo kura beto ne kyese wonye sabi abanwea ɛwɔ party nim
emwa wo de aboa ne abena wo mo de adi wo abubu dan ego ne ade wo eniem ne nya hwie wo awie ye tiawa efutuo be na ade ba wo mo ma futuo de ma mo ne se o hia se na o so ya na o sa wonantie ma be so na wo fa asesa wonantie no o de ahobrase obuo nyansa odo ne betime ama otma saw wonantie na se yebedi enkwa na wo ba achi na wo de ahomaso nde ne sese wo mu ska atempanfo no enti de wo professor de wo mo sabi o se pene no bi nyi bi da akra de obi ayebi na se wo mo betime de ahobrase ne nyansa akofom se de president John mama mo kofom ya ne nyame hye mo du sa pepeso o bi a ese o mo sua na sabi o obi de se attacker de o he ase bomb empanfo achi ache hwese kofo president kofo nyina mo kuma se se kwampiani kojo piani Richard Ananemo o mo nyina no yes am from mo nyina samla back afokonum na ya se sama fo so pedudu ya se sabi o wa o ti ase ana babo e ka se hwana ne wona ntwa pema ba ko fi mu a o ko pedi aka meka ho je se MPP bo ene wo mo ne enti se media betme tuo mo fo o mo tie dia o mo nko o mo a sabi o na mo party de mo a ntame ye bu ye ni go so se wo ye wo nkrofo no o mo nyina sam na back na nyame fo mo bo ne nche wo mo na o mo fa na wo na me pe o mo nim na o mo fa tumi me hye o mo sam se me wo na me pe nti ye fa wo ma no o ma enkura no ankasa enhun se wo ni ye pe na ye ni ba so a ye benya nkunim die e be se we a o schedule hey hold on Okay, hold on. Hey, Robert, please come. But who Robert? Hey. Hold on. Assemblea, you. Yes. Robert, nothing. But come and come out to get here. And I work, so. Na, Yamina, who show me who. This is our friend, Mr. What we say want to be no we say me number board say me no call a book office and I be call dia na o ka tire me but you be no Robert why mbacho you ba penye me pacho me chia o mejo so na me mo fi shapa nso a fin committee me so me mo fi shapa ba penye boko me ni wura George Tibonsu e na etwetwe enkomo na enkomo no mu no wo bowudin se emire bi wo hwa na yudi ahen friend se wo mra na wo kon so no ne koye okoduru ye no na wo de sempa ne bo ne se ayi presidency wo nkonya ne ade onso de nkonya de wusan ne ho a wukowu nkonya papapa eco furniture wukowu eti ade de nyina mawo enti ko deputy chief of staff abuginapo ne kwa ne ho na wo kwa na wo de wo ka kire na kon okoduru ho mukoduru ho na sambe ne siye na penye me da se na ma me fa kwenya we so na me fa enchi atiefo nyina na me wichi obi a official paso na radio ye kwenya kese na odi ama me ne ye me bra penyi e ka Mr. George Tiboso ka no no kwe I think 2016 mo no from 2015-2016 Mr. George Tiboso na of finance ye group a ye di Juma Volta region and part of the Eastern region and Greater Accra. And see, ye Juma pa mani so party nani through Mr. George Tibonso. And see, ye na ye winnie ye no. Ye no bi no ni nya kwenya say ye ne president be ye Juma e wo Jubilee House. And see, ebuho na omoto nsa say niema access e wo Jubilee House no. Mbehia professional carpenter obetimi abeji ayeye ni nyina. And see, ye call His Excellency the President, the former President ho. Emma omode Emma UG ahi. Inti me na me di na chia because ye na ya liaison officers e wo Jubilee House e na ye call no inti no president no omfa adwuma ne ma George ni me ya because omuhia say omobeye niema e wo Jubilee House so say be all the offices will start operation to come to operationalize inti no ye call ne ho na oma ye direction say ye nkohu deputy chief of staff na if so say ye call na in charge no ye Abu Jinapo
nti yewura the office na Mr. George Tibon so tenen in Sasanga or channel with love happiness and na ni dimina wan channel nti o maya kunya say yentena say o start say o kasana na abu kachire ni say o say me ba jo me ba yewura Otibon so e chia no wan so like what tenen in sa and na okay so you can sit hey okay say you can sit no media me man high and I'm meeting say because me so a deputy chief of staff to me man that respect no and I tell say from there no be say you ye na nye rapenyi the bet na uti ni obekasa obeka iti ho na o start ye kasa no and o ka say ene die we hu na no so ne die aba na ne die aba na fe na wa recognize na obi anim ne die enti no o ka sa no si o enye bibia na adwuma ne wunti and I can repeat the same thing wa man that kind of love no to send your watch no do no enti no eba ne sa no da penyi ne ono ye penyi oje tumu e ma ye kasa sorry ko no se ye beti ne nka ye call ye fi ho no fiti that day na betu and say be na different administration aba ye beti ne nka so this our contract na man ne dia and ye ehwe no ye ba no ka so upon adwuma ya ye nyina ye no binum sei no omochi ye ne ho ne ma president na ma lawyer Philip Addison no megina mu ene Peter Mewunum sign sure chance na mo beli later Mr. George Tibon say ya me no ka say up to ene ono ana ohwe me up to ene nti no ne o ka ne de pa say e bia me twa ma me hu na ofe me a o sini media dance no kwa no ho metini I refer no 24,000 times mfunso bi anim nti na penyi patro ne esi ya no Medas wati Yes, Medas so mama penyi fa me ma mi wura na me ni wi mama fa man yo kwa me unim de minya Robert no say ene oman FM omo ni wo studio ti wo to sa frame enti mo kam kwa omo FM am me wati wa men ko enti na ate say ono so wo ma frame no enti na wo twam card mu ana mo se wo twa me frame no ti omo FM aye ko omo new studio omo ye ya omo ye no enti enti na me hu no brand ye yemfa nkomosi na osokọ yenim se nkomo afa na ahya ase why what say Messi wadawru man ye yemfa nkomosi na nya kwan so kọ ho na kwa me se wo hwe de etu aya ka wo nyina mo biem baby ka wo nyina mo ebiem wo yase na se ye bre Robert Otmenje me nkan ngure ni masio Kennedy na edine share mensa ewo East Legon na me ko ho ni circle shopping mall na oni wo muti wona Kennedy firm say owura we seri no wotie enti no me so me na chon sa obo ni tabo na share mensa no ebe ye benze 2012 no every month be me na 1,000 me ma ne boys na ono mo yeduma mi ti obi akata ko say ebe to abanu ye 2016 obo ni busa Robert say East Legon fast apartment there otimu no up to start time bi sin na otie wasi di mame tan ko fon ko enegum obo ni ada ma ya man people papa ya still no sabi o owo family ka egum dan de mi jo man yakopon busa Robert what say say o efie otimu event 7 rooms no otie wasi di mame oh wontimi nyu yeah what East Legon ya kam ne high class guy say yes they are ultimately me go anymore but me can one day the people woman ya bonia ya na kana wo mu no sabi wo man fa any dia man panfo a opani pack no long way to go we were mama na ase anope mi wi amefro me do ase nse bu so ase obonya emra mama ya so an come no we no half na mako ya besa to aso a che you en beto de boka na se etiefo amutie baby am yem ponso ya se bi anyu bi ade no se bi ya wo ni pain na me de ba bonten mi so de obi amaka bi anyu de bi o fa cheme na nye sa na ye de teme ba people na mama eko that level na se bi o anajo 1 o'clock ya so ko bu na ba ko 10 na yan kai se me na me to muslim fo nyema nyina ba ye
yeah me Christian but o mo jere me ani de o mo mboso empaye another break eko buy e be san be ye foforo cool boy me try ball MP 37 and me here o mo papa je ke body me da che o mo Mati in Jesus name. Amen. I'm your best out to us what you want. Me da say. Bye bye, bro. Bye. You know what George Otibunsu and I atwetwe enkomo no. Yo, it for Winnie reporter abeto yepono so Mikao say so when you subscribe to channel area bomodi say obe subscribe. Now feel so wa like give us a thumbs up. Now feel share ma wo fufro so na when you be here na wo hu ensemo ekoso ewo gara bemwa. Also bit me achre wadwen afaye ensemo nyina hu ewo comment box ni mu. Mobeti binkabi. In my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.